hashize iminsi itari mike cyane umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Perezida Felix Tshisekedi hakomeza kwika mu Rwanda arushinja kandi kubinandura y'amakimbirane y'abaraba mu gihugu cyiwe mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Congo mu bice byinshi kandi bitandukanye biherereye muri Kivu y'Amajyepfo akaba ariho umutwe M23 maze iminsi igara ibice byinshi bitandukanye biherereye muri iyi teritwari bitewe nuko kandi abarwanyi bari mu mutwe M23 bakomeza kuvuga ko abanyekongo badahabwa uburenganzira busesuye nk'abanyekongo muri rusange kubw'ibyo bari kurwanya uburenganzira bwabo kandi bashaka kuvanaho leta mbi ikomeje gukora imahano yose mu gihugu cya Congo. Perezida kandi wa Congo Felix Tshisekedi akomeza gushyira amakosa yose ku gihugu cy'Urwanda avuga yuko u Rwanda rwo rutera inkunga uyu mutwe wa 23 gusa u Rwanda rukaba rurakana yuko nta bufasha bw'intambara cyangwa se bwa gisirikare bwari bwo bwose ibaho uyu mutwe wa M23. Hagiye humvikana kandi inshuro zitari rimwe aho mu magambo bw'irwiramo y'umukuru w'igihugu cya Congo Tshisekedi igenda agatangaza yuko azatera u Rwanda ngo ndetse kandi agakora ubuyobozi buyoboye igihugu cy'u Rwanda. Aha ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda ugiye kugirira nabi abanyarwanda nukubitwa tutangire kuboroga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi ari Perezida Paul Kagame nawe mu nshuro zitari nkeya cyane yagiye atangaza ko mu kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange ku giciro cyose byasabwa byakorwa ko ndetse kandi nta muntu abanza kwaka uburenganzira bwo kurinda abaturage b'abanyarwanda ndetse n'umutekano wabo. Ikibazo gikomeza kwibazwa n'abantu benshi batandukanye, ese igihugu cya Congo gicekanye n'igihugu cy'u Rwanda mu ntambara cyangwa se mu rugamba? Ese ni ikihe gihugu cyabasha gutahana intsinzi maze ikindi kikamanika intwaro kigasubira iwabo cyemyiza imoso? Muri iki kiganiro cy'uyu munsi kandi tugiye gukora igereranya ry'ibisirikare byombi ari igisirikare cy'u Rwanda ndetse kandi n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turebe intwaro zabo, ubushobozi na buri kantu kose kabasha kwifashishwa mu ntambara kuri buri gihugu ngo kibashe gutsinda urugamba. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni igihugu gikubye inshuro zigera kuri 95 igihugu cy'u Rwanda, aho Congo iteretse ku buso bwa kilometero kare miliyoni 2,345 na 409. Ni mu gihe kandi igihugu cy'u Rwanda cyo giteretse ku buso bwa kilometero kare 26,338 zonyine. Tugiye kandi ku mubare w'abasirikare bombi ba bino bihugu, Repubulika ya Demokarasi ya Congo bitangazwa ko ifite abasirikare bagera ku 90 bari mu kazi umunsi ku munsi, mu gihe kandi igihugu cy'u Rwanda ifite abasirikare bagera ku 35 bari mu kazi. Tubanje bwa mbere na mbere ku mibare, birashoboka cyane yuko igihugu cya Congo cyabasha kudomina urugamba mu gihe cyaba gifatanyemo n'igihugu cy'u Rwanda. Gusa kandi twakwirengeza ko umubare w'abasirikare benshi ntacyo uvuze ku rugamba bitewe na tactique cyangwa se tekinike zakoreshwa n'igisirikare runaka mu gihe cyaba kiri mu mirwano n'ikindi. Ku mashusho agiye atandukanye kandi agenda agacacana ku mbuga nkoranyambaga, umunsi ku munsi byagiye bigaragara ko bamwe mu basirikare ba Congo batuje byose bisabwa kugira ngo abasirikare bahamye, harimo kutagira ikosi rihagije, twongeyeho kandi no kutagira ikinyabupfura cyangwa se discipline iranga umusirikare muri rusange. Aho usanga bamwe mu basirikare ba Congo bari kwikandira kamanya mu tubari tw'iyo ngiyo, abandi kandi mu mashusho agenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga bakagaragara bari gupfa ibiryo basubiranamo hagati yabo nk'aho bose badasengera umugozi umwe. Si rimwe kandi si kabiri aho twagiye tubona ingabo za Congo zo FARDC mu mirwano myinshi igiye itandukanye, hari nyinshi muri zo zamanikaga intwaro zigata intwaro ubundi zikiyirukanyira. Ibi ngibi kandi bisa nk'ibitandukanye ku ngabo z'u Rwanda arizo RDF, hari ikinyabupfura, kudacogora ndetse n'imbaraga ku murimo, hari ibyo bibaranga mu kazi kose bari gukora, yaba ari gucungira umutekano igihugu cy'u Rwanda ndetse kandi no gucungira umutekano abaturarwanda bose muri rusange. Tuvuye kandi ku basirikare bombi ba bino bihugu, reka twerekeze ku gisirikare cyo mu kirere cya Congo ndetse n'igisirikare cyo mu kirere cy'u Rwanda, turebe ibikoresho byose by'intambara ndetse n'imbaraga za buri gihugu ku giti cyacyo. Duhereye kandi ku rugamba rwo mu kirere kugeza ubu, igihugu cya Congo kibarwaye ko gifite indege zigera kuri 3 zose zitwa MiG-23 Froga, bakagira kandi izindi ndege zitwa Lockheed C-130 Hercules zigera kuri 6 zose. Bagiye ubundi bwoko kandi bw'indege bwitwa Boeing RC-135. Izi akaba indege zakoreshwa mu bwikorezi bwa gisirikare gusa zitabasha kwataka. Kuri izi ndege kandi zitunzwe n'igihugu cya Congo zitwa Boeing RC-135 zikorwa n'uruganda rwitwa Boeing rw'Abanyamerika, akaba indege zigera kuri 3 zitunzwe n'igihugu cya Congo kugeza muri aka kanya. Tuvuye kandi kuri fighter jets zitunzwe n'igihugu cya Congo tukerekeza ku ndege za kajugujugu z'intambara, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikaba itunze indege zigera kuri 4 zitwa Mi-24. Si byose kandi ikaba ifite izindi ndege zigera kuri 3 zitwa Sukhoi-25, gusa zo ziherereye mu duce tw'intambara zitari helicopter. Congo kandi ikaba itunze izindi ndege zigera kuri 3 zose zitwa Gazelle SA-342 zavuye mu gihugu cyo mu Bufaransa. Izi nazo zikaba zakoreshwa mu ntambara iyo ari yo yose mu kwataka umwanzi.
Mu zindi ndege kandi zitunzwe n'igihugu cya Congo z'intambara akaba ari izitwa BUH-1 utility helicopters. Izi akaba indege zabasha gukora akazi k'ubwoko bubiri, kwikorera ndetse no kwataka umwanzi. Twihuse kandi tukajya ku gisirikare cy'u Rwanda kirwanira mu kirere, turasanga ko bafite nabo intwaro zihambaye z'indege. Hayambere turasanga mu yitwa MI-24 utility attack helicopter, akaba indege zigiye kuri 5 zose zitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda kugeza muri aka kanya. Ku zindi ndege kandi z'urugamba zitunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda kirwanira mu kirere akaba arimo izitwa MI-55 MS helicopters, nazo kandi zirindwa mu bizabasha kwataka umwanzi aho yaba aherereye hose zikamusukaho ibisasu, zo ziri koga ikirere nk'ibisiga. Kuri izi kandi kashuju z'intambara igisirikare cy'u Rwanda kirwanira mu kirere kikaba gitunze zigera kuri 6 zose. Ku zindi ndege kandi zitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda akaba izitwa Gazelle SA-342 helicopters, twabonye imbere kandi nazo zitunzwe n'igihugu cya Congo. Izi ngizi kandi akaba ari indege zagenewe kwataka gusa ku rugamba ndetse no kumenyesha ibisasu byinshi ku mwanzi wese waba uherereye ku butaka, hagendewe kuri system idasanzwe ikoranye n'izi ndege za Gazelle SA-342 z'Abafaransa. Kuri ubu bwoko kandi igihugu cy'u Rwanda kiba gitunze indege zigera kuri 3 zose zizakoreshwa mu rugamba urwo ari rwo rwose u Rwanda rwaba rwisanzemo n'ikindi gihugu cyangwa se umwanzi. Igisirikare cy'u Rwanda kandi kiba gitunze izindi ndege zitwa MI-17 utility helicopters. Izi ngizi kandi akaba ari indege zagenewe imirimo ibiri, kwikorera ibikoresho byose bya gisirikare ndetse no kwataka byose kandi zikabikora neza. Kuri izi ndege kandi tugizeho za MI-17 utility helicopters akaba ari indege zijya kuri 12 zitunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda kugeza muri aka kanya. Mwibutsa kandi wumva ugize amatsiko kuri izi ndege zose zitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda, waba ushaka kureba system zikoranye nazo, imikorere yazo, uburyo zataka ku rugamba, wajya kuri mu wacu Ozone Pfunduka ikiganiro gisobanura izi ndege z'u Rwanda, imikorere yazo ndetse n'ubukaka bwazo byimbitse. Reka tujye ku rugamba rwo ku butaka turebe ibikoresho byose byakoreshwa na buri gihugu hagati ya Congo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Duhereye kandi ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kugeza muri kano kanya Congo ikaba itunze ibifaru byitwa PT-76 byakorewe muri Soviet Union, ndetse kandi Congo ikaba itunze bigera kuri 3 byose. Ku bindi bifaru kandi bihambaye bitunzwe n'igihugu cya Congo akaba ari ibyitwa Type 62 byavuye mu gihugu cyo mu Bushinwa bigera kuri 30. Ibi ngibi akaba ari ibifaru bihambaye bibasha kugenda ahantu hose hagoranye, yaba ari mu cyondo, mu misozi ndetse n'ahandi hantu hose hatandukanye. Mu bindi bifaru kandi by'intambara bitunzwe n'igihugu cya Congo akaba ari ibyitwa T-55. Ibi nabyo kandi akaba ari ibifaru byakozwe na Soviet Union. Igihugu cya Congo kikaba gitunze ibigera kuri 32 byose. Umwaka kandi wa 2023 igihugu cya Afrika y'Epfo kikaba cyarahaye ibimodoka by'intambara byitwa bombe-4 bikorwa muri Afrika y'Epfo, ndetse kandi Congo igahabwa ibigera kuri 20 byose na Afrika y'Epfo. Ibi bimodoka kandi by'intambara byitwa bombe kandi akaba ari ibimodoka by'intambara bihambaye ibyo byabasha gukoreshwa mu rugamba kandi bigatanga umusaruro ku rwego rwo hejuru. Congo kandi itunze ibindi bifaru bigera kuri 19 byose byavuye mu gihugu cya Brazil byitwa II-9 Cascavel, nabyo birindwa mubi ku rugamba. Congo kandi ikaba itunze utumodoka tw'intambara twitwa Panhard AM-60. Izi akaba imodoka z'intambara zikoreshwa mu kujaminga sinyari cyangwa se kuyobya sinyari z'umwanzi mu gihe cyose yaba ashaka kwataka. Zikaba kandi zakoreshwa no kohereza ibisasu ahantu aho ariho hose hagendewe ku marangamukizo cyangwa se ibyitwa coordinates. Congo kandi ikaba itunze ibindi bifaru bigera ku 100 byose byitwa T-72 AV byakozwe na Soviet Union. Ibi ngibi kandi ikaba byaguzwe mu mwaka wa 2019. Mu zindi ntwaro kandi z'intambara zakoreshwa ku butaka n'igihugu cya Congo akaba ari ibifaru bihambaye bijya kuri 3 byitwa BTR-50, nubwo byo bidatangazwa igihugu Congo yaba yarabivanyemo. Dukomeje kandi ku rugamba rwo ku butaka, gusa tukerekeza ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Habirerekana yuko urugamba rwahita ruhindura isura, gusa amahirwe menshi ashobora kuba yasikira igihugu cy'u Rwanda bitewe n'intwaro zihambaye zo ku butaka cyangwa se ibifaru bihambaye ndetse n'imodoka by'intambara bitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda ugereranyije n'igihugu cya Congo. Ku bifaru kandi bya mbere bitunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda akaba ari ibyitwa T-54 tanks bigera kuri 30, ndetse n'ibyitwa T-55 ARV tanks bigera kuri 26 byakozwe na Soviet Union bitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda kandi kiba gitunze ibindi bifaru byitwa T-5 bigera kuri 20 byose byakozwe n'Abanya-Israeli, nabyo kandi birindwa mu mirwano yo ku butaka. U Rwanda kandi rukaba rutunze ibindi bifaru byitwa AMR-90S akaba ari ibifaru kandi by'Abafaransa. U Rwanda rukaba rutunze ibigera kuri 90 byose. U Rwanda kandi rongera rukagira ibindi bifaru byitwa AMR-60 bigera kuri 5 bihambaye, ikagira ibindi bifaru byitwa BTR, nubwo buryo nta mubare fatizo uzwi neza utuzwe ari igisirikare cy'u Rwanda. Ku rugamba rwo ku butaka kandi u Rwanda rukaba rutunze ibindi bimodoka by'intambara byitwa Panhard M3. Panhard M3 akaba ari imodoka by'intambara bihambaye bigenda ahantu hose hagoranye, bibasha kandi kurasa ibisasu mu ntera ndende. Turi kuvuga kandi ku ntwaro zo ku butaka zitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda, ntitwakibagirwa ibifaru bihambaye cyane by'Abashinwa byitwa WZ-551. Ibi ngibi kandi akaba ari ibifaru bigera kuri 20 byose bitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda, nabyo kandi bitanga umusaruro mwiza mu rugamba cyangwa se mu mirwano iyo ari yo yose. Igihugu cy'u Rwanda kandi kigiye ibibunda by'intambara birasa ibisasu biremereye ibyitwa Atmos 2000 towed artillery,
bikaba ari ibibunda by'intambara kandi byose bya kuri 20 byatumijwe mu gihugu cyo muri Isirayeli. Igihugu cy'u Rwanda kandi gifite ibindi bimodoka by'intambara byitwa Otokar Cobra 2 byavuye muri Turukiya. Ibi ngibi bikaba ari imodoka by'intambara bijya kuri 76 byagiye kugenda ahantu hose hagoranye, yaba ari mu misozi, mu bibaya ndetse n'ahandi hantu hose hagoranye bigiye ku rugamba. Ibi bimodoka by'intambara kandi byitwa Otokar Cobra 2 akaba ari armed vehicles cyangwa se imodoka by'intambara gusa biba bihambaye bitabasha kumenywa n'amasasu cyangwa se kwangizwa n'amasasu yoroheje asanzwe. Dukomeje kandi ku ntwaro z'u Rwanda zikoreshwa ku butaka, ntabwo twakabagirwa multiple launch system u Rwanda rufite ikoreshwa mu kurinda ikirere, ifite ububasha bwo kubanura buri kantu kose kaba kari mu kirere, yaba ari ibisasu by'umwanzi, yaba ari indege, yaba ari drone z'intambara ndetse n'ikindi kintu cyose cyaba kigiye kwangiza umutekano w'igihugu muri rusange. Tugende kandi ku makuru dufana ku gitangazamakuru cyitwa Africa Defense Forum. Iki gitangazamakuru kikaba gitangaza ko leta ya Congo ishora amafaranga agera kuri miliyoni 794 z'amadolari ya Amerika buri mwaka mu gisirikare. U Rwanda rukaba rushora amafaranga agera kuri miliyoni 178 z'amadolari ya Amerika buri mwaka mu guteza imbere igisirikare ndetse no kugura ibikoresho byose bihambaye byakoreshwa mu gucunga umutekano. Nongeye gushimira kandi rero kuri iki kiganiro cy'umunsi guca kuri Ozone Info. Ese kubwawe ni ikihe gihugu uri kubona cyabasha gutsinda hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo mu gihe byaba byisanze mu ntambara? Ijya muri comment section ubundi tubwire. Ushaka kandi kudunyunganiza cyangwa se igitekerezo nabwo wajya muri comment section ubundi ukacyandika tukazakiganiraho ubutaha. Ndagusaba kandi kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro ndetse n'ibindi byose wabisanga kuri Ozone Info. Gukanda like ndetse ugasangiza kino kiganiro abandi ni ubufasha bwanyu dushimira kandi cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.